Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka seng samla maulai pelun kala lej ban ai da kejingtho sya umentri rangba kejela u Konrad ki sangma bat yakani kejingtho la soi nakaliang ka seng samla maulai pelun ka maulai tahun dorbar bat ka seng kentai maulai pelun bat hakani kejingtho kila pentip yakarai baki nongsong shnong ka maulai kila shim haka jialang pajba kabala long hakan reu tarik unailur arjapsan ban yakun persya yaka jingkan rei udrok bat ki weipat ki kamsnio hamolai kawai na gijing dawa ka seng samla maulai pelun kalong baka sorkar kan pha de kipulet ban ap hakapor long school ha baro ki school ki badan ha maulai bat la kumno ki dawa baka sorkar ka dei ban pha saungot kipulet nalor kata kila dawa baka sorkar kan penbun shushu ya kipulet ha maulai police station bat ha maukun ro outpost bat ki weipat ki jing dawa Ini berfait dalam yang di or yon ke assurance na chief minister dalam dorong jungi be day begini ki jing pentut jong ni drugs ya kasno tha jungi but ha ju poru kalong ke jing din ha be day ba tu ka meeting ke balan dap kan rutrek tahu benai bagi la chief negara bagi dia ai memerendam so chief minister dalam dorong jungi but halor ke jing tu ini kimat kan kalong ba nakaliang ju la ai ko assurance ba nakaliang government harkat kaji training buat ke police department ba ini training berat income ya kini kecing sedih bagi drugs kerja peporu ke BD buat rehabilitation center nakaliang busian ulah buat nakaliang juriru ina ponsau ke BD buat ini kasih apika nada niyo itu bercakap membu ke rehabilitation center ini kalian juru ulah ini assurance government dan sawai no i ya ka itu CRP na CRP ka mungkin but baik itu cakap sebelum rehabilitation center begitu kan nang simpuat nama bidang bun ki bidang hapan ya lingba betul ban teriak ki but harga bayi bakali kan narkotik central bureau nak kalian chief minister apa ya kan dia hapan study bah nama ba ka involve sebut ki AKA nama maka yang dulu wangan hapan wajib harga bayi bakali ka anti ANTF nani kas anti narcotic task force kalian chief minister ulah ai assurance ba untuk klan susu ini nomor baku mengitu minta ka ang ka bayi ini kinong di drugs kinong supply bagi kinong deal di drugs along the messenger ha ini kalian ulah ai assurance ba bisa klan susu ini ka branch but haju kupor punya training bagi iseng semua tentang iseng semua mulai belum but kator basno bagi iseng teh susu tu hak bayi but ban pen klan susu ya kamulai police station kalian juru orang sepen bon susu keman power hak bayi nu ban rating kami di sini hak tu hiu la ai ka assurance ini ulah ngau ba sepen kentiu susu ya ki number of police personnel hak bayi ban rating kami yang new drugs hapo mulai jumi nangta haba deployment of police personnel outside the school kadiru ko way ngai keren nakaliang cukup during school time sa yang ini bisa bon kapara namar baku mentah ini tip mengenai limba ini ba jinglong jingman hak bidai begini kinung di drugs kalau serius ba nakaliang cukup lah assurance ba yakini ru police pen pahra ba ko do school kita ki mat ki dunia kerana ni kapor kan yang kalian cukup la ai support full support yang ini semua mulai belum bagi dia cakap ni kakam buat kini di program ki bayar dai bakal ni nak yang cukup la ai assurance bangin ai support yang ini semua mulai belum buat ya ka syamula nak kalian ka semua belum ni ai cukup lay ya borok ki MLA ki balai shin menta ha ka tu discussion ke bidai drugs nadu ki MLA na kalian persyak ba kunju ibadang hasoka ngit ba bagi kerana kursi kalau full pada support hasoka ka chimpiai kani ba kunju ini memandang hak kopi so MLA juga mulai jadi
berkunjung jauh minister jangka social welfare Pak Pauline.